Nomkhonto wesizwe sizodeterminewa abantu ukuthi bafuna bani kweyiphi itask, hayi ukuthi niyibeke kuba ukomanda wamasosha sengigqoke leli lokuba i-head of security. Umkhonto wesizwe uyavivinywa amaqabane and asibagade laba bavivinya umkhonto wesizwe, bagqoke njengathi bagijima phakathi kwethu kanti bashiswa imali, bashiswa imali ama-foreign intelligence agent, bashiswa imali yama-opposition party, bama-opposition party within the ranks of umkhonto wesizwe. 2, ake sigade leyo kungathembani maqabane because bazoyuza yona phakathi kwethu. Kusasa kuzothiwa ubani ubelonga kubani. Kuno Floyd njengamanje ozama ngayo wonke amandla ukusidivide. And asingayivumi-ke maqabane le yokugijinyiswa kwamaruma, ku-accuse ama-comrade, ku-accuse i-leadership yethu ngokuthi ba abantu baka Floyd. Sike sasho siyi-national security yomkhonto wesizwe ukuthi sidedeleni senze umsebenzi wethu. Siwenza good umsebenzi wethu. Ngani waboni lama-development alokenzeka emkhontweni ukuba the intelligence of umkhonto wesizwe ayikwenzi good umsebenzi wawo. Ukuthi uyathandwa emkhontweni noma uzibona ubaluleke kangakanani emkhontweni, once you betray this revolution will expose you. Nani nina engijima phakathi kwethu nifoma ama-parallel structures, siyanibuka, siyanazi, sazi nokuthi nisebenzele ubani. Ngithi-ke maqabane ningabavumeli abantu abazodileya i-revolution and liberation of umuntu omnyama. Baqhamuka bekhuluma kahle, nibezwe emagroupini ngokuhlele begxeka, baze bagxeke ngisho i-organization uqobo lwayo, baze bagxeke ngisho ubaba uqobo lwayo. Bagadeni labo bantu, nibagade abantu esithi masithatha lo mkhonto ezandleni zabo sikade sibasevisa ama-task, bangavumi ukuba ama-ground forces, bafuna ukuba ama-leader ngenkani bese bekhetha ukwenza ukuthi umkhonto ube divided. Zibuzeni leader efuna ukulida ngenkani ukuthi ishiswa imali kabani, ngoba khona imali emshisayo lofuna ukulida ngenkani. If uyi-leader mangaba le relay esikuyona yokugijima nalo mkhonto, umkhonto uthi hayi qabane awuyidedele le relay komunye, you are accepting that ubecome i-ground force, usebenze kakhulu ama-masses akubonze uyasebenza, hayi ukuthi uzophuma ugijime kuma-social network ugxeke wonke ama-leader, ugxeke bonke ubulunga bomkhonto wesizwe kuba ngathi wena wedwa iqhawe la kumkhonto wesizwe. This is the liberation of our people. It's not about us maqabane, it's about the generation who will come after us. Ngifuna ukuthi-ke asibe unite makomando omkhonto wesizwe 2026 siye ku-2026 si-unite. Laba asebeyibona behomeya, laba asebeyibona beyamakhansela, laba asebeyibona beseyikhundleni koma-esco abasimele kancane. Le khampani enizama ukuyibhilda hayi kulo mkhonto wesizwe. Lo mkhonto wesizwe sizodeterminewa abantu ukuthi bafuna bani kweyiphi itask, hayi ukuthi niyibeke nina namakhampani ngo-5,000 enidividelana bona nithengela abantu utshwala bazophazamisa ama-program omkhonto wesizwe. Yekeni lo nganekwane, into yabantu le ngeke uyivimbe i-tsunami mayisifuna ukuliberate umuntu omnyama. 2, niyobalwe emabhukwini aba-sellout, niyobalwe emabhukwini abadayisi. Nina enidayisa ngomkhonto wesizwe ngoba nicabangela izisu zenu kuphela. Ilusha luhlupheka ngale ndlela, akho mathuba omsebenzi. Wena ubona ukuthi idileya le revolution yabantu. Siyanibona, siyanazi,
siyanazi nani nigijima kuma-social network niqamba amanga ngegama likababa sithule sinijongile ngeke nize niphumelele umkhonto wakhele phezu kwesisekelo se-military wing. That's why singaphakamisa izandla si-appointa la because wakhelwe esisekelweni samasosha are highly trained. We were trained in Europe, we were trained in Russia, we were trained in Africa. To be these cadres as he won, we know how to detect you, we know how to identify you. Kubekani nenze sinibhekile ngelinye ilanga siyoveza ukuthi nihlangana nobani kuphi ngasikhathini akukho esingakwazi ngayo. Amandla! Amandla! Long live the spirit of Umkhonto weSizwe, long live. Long live the spirit of Umkhonto weSizwe, long live. Long live the liberation of a black person, long live. Asinqobe kumkhonto weSizwe, asinqobe. Asuthathe u2026, asuthathe. Sithi kunina enicabanga ukuthi umkhonto weSizwe uyofika u2026 udivided. Nishwebile. Ninamanga. Ama-ground forces ngeke ayivume leyo. Ba-exposeni ma-ground forces. Nani nine nikuma-structures eniphendula umkhonto weSizwe ngathi izinkwa zasemzini yasemakini. Nivuke emakini nidithamayinele ama-ground forces ukuthi ama-program azokwenzeka kanjani bayinga-authorizwanga yinina ngeke enzeke. Anona amakhingi namakhwini kulo mkhonto weSizwe. Nani enivuke emakini nidispanda ama-structures omkhonto weSizwe. Akuwona wenu lo mkhonto weSizwe. Niwujoyinile kanti asikayi-verify even i-membership yenu. Asinayo isho ngayo. Vumelani ama-ground forces asebenzela umkhonto weSizwe ngaphandle kokucela imvumo kunina ama-king nama-queen. Angibonge program director, ngibonge kuma-ground forces, ngibonge kubuholi, ngibonge kwi-leadership ka-SAPS ekuyona ebizo-receive i-memorandum yethu. Sinethemba lokuthi sizolibona ushintsho. Sinethemba lokuthi kuzoke kume le corruption eyenzeka kulo masipala wethu. Umasipala orano ama-gangster, umasipala orano ama-cocktail. Akuyona lento thina amasosha omkhonto weSizwe sayilela. Salwela ukuthi leya ngane engekho involved kwipolitiki enama-qualification ayikwazi ukuthola ama-opportunity kule lizwe lobabamkhulu bayo. Sasingalwela ukuthi kubenefite abantu abanama-political network. Sasilwela ukuthi wonke umuntu omnyama aka-enjoy izwe lobabamkhulu bakhe. Sasingalwela ukuthumela iy'ngane ema-university ziyofunda ibuye ideploye ziba ama-official bese ibulawa ama-gangster ngoba befuna ukuyisayinisa ama-invoice emsebenzi engenziwanga. Kucorruptwa iy'ngane ngenkani. Sithi-ke namhlanje besothi enough is enough. Futhi masibona kungenzeki lutho sizosukuma samasosha omkhonto weSizwe. Kukhona esikwazi ukwenza phansi komhlabathi. Mawususithuma indoda iyanyamalala la kuthina. Asibonge makhomanda. Mandla. No commanders, abafethu bangakhohlwa kusasa abafethu kunemashi iqale eCharlesfontein and kunenye imashi elungiswayo hoping ukuthi maybe on Wednesday sobe sesithola information yangoLesihlanu. So commanders, asiqhubekeni with demobilization vele sokuyistart ukuthi simobilize